نشر جنبستی برنامه اطلاعاتی نوید است. مستقیما از تلویزیون سفینه در استودیو حبیبه کامل و سرده ترجمان اورنگ قمرов. امروز در سرپرکراتورای حربی جمهوری تاجیکستان با اشتراک هیئت‌های راهبری و فرماندهی ساختارهای قدرتی جلسه شروع هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق و اداره‌کنی حربی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در جلسه یک قطار مسائل مربوط به تأمین ولایت قانون، ترتیبات حقوقی، انتظام حربی و دیگر مسائل وابسته به بلند برداشتن معرفت حقوقی موردی بررسی قرار داده شد. در جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق و اداره‌کنی حربی جمهوری تاجیکستان وضع صادرشوی، پیشگیری، آشکارکنی و عملیات تفتیشات سودی با جنایت‌های از خودکنی و یا اسرافکاری، خلابی و سوء استفاده حاکمیت یا از حد وکالت‌های منصبی و خدمتی برآمدن در سال‌های 2022-2023 و نیم ساله یکم سال 2024 مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه شورا هیئت‌های راهبری و فرماندهی وزارت مدافعه، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی، اگنتی تامینات اموال مخصوص، هیئت فرماندهی قشون‌های سرحدی و داخلی، گواردیای ملی، مسئولین ریاست‌های مالیه و بودجه، کارهای سیاسی تربیوی، عقبگاه، کمیسران حربی، کمانجیران قسم‌های نظامی و پروکوروران حربی گارنیزون‌ها اشتراک نمودند. ذکر شد که طلبات قانون و آیین‌نامه‌ها در وزارت اداره‌های حربی، نوع قشون‌ها و قسم‌های نظامی در این سمت اجرا شده در مجموع جهت درآمد و خراجات مقصدناک مبلغ‌های پولی و اموال مخصوص برای تأمین خدمتچیان حربی کارهای معین به انجام رسانیده شده است. نوابسته از این طلبات قانون‌ها دایر به مسئله‌های ذکر شده در بعض موارد به طور دخلدار اجرا نشده سبب و شرایط‌هایی که به صادر کردن جنایت مساعدت می‌کند پورا برطرف کرده نمی‌شوند. حادثه‌های تصرف مبلغ‌های بودجتی که برای تأمین امنیت مدافعوی، خرید آذوقه و لباس سربازان و دیگر مقصدها پیش بینی شدند. اینچنین دزدی خوراک سربازان آشکار کرده شدند. نسبت یکچند مسئولین ساختارهای حربی که چنین کردارها را صادر کردند، پرونده‌های جنایتی آغاز و تفتیش و با حکم سودی شخصان گناهکار به جزای سزاوار محکوم کرده شدند. در نزد مسئولین ساختارهای حربی جهت در دایره طلبات قانونها به عمل برآوردن وظیفه‌های خدمتی، پورا درآمد و خراجات کردن مبلغ‌های بودجتی، مواد آذوقه و اموال شیعی و دیگر نمود اموال، اینچنین به وظیفه سرداران خدمات مالیه و خوراکه، اموال شیعی، مدیران انبار و آشپزها تعیین نمودن زنان خدمتچیان حربی مسئله گذاری کرده شده. آنها موظف کرده شدند که طلبات قانونها را به چون و چرا رعایت و اجرا نمایند. همزمان در نزد کارمندان مقامات پروکراتورای حربی جمهوری مسئله گذاری کرده شد که سنجش‌های پروکوروری را در این سمت منتظم به راه مانده، نظارت پروکوروری را بهر پیشگیری قانون ویرانکنی‌ها باز هم پرزور نمایند و چاره‌های علاوه‌ای ثمربخش را در این سمت عملی سازند. در شهر کولوبی ولایت خاطلون عین حال ده‌ها برنامه و لایحه‌های دولتی مورد عمل قرار دارند که تطبیق صفتناک آنها به بهداشت وضع اقتصادی و اجتماعی مردم تاثیر مثبت خواهد رسانید. با دستور به‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان، گروه کاری حکومتی در هیئت راهبران یک قطار وزارت اداره‌ها در شهر کولوب با جریان تطبیق برنامه‌های دولتی شناس شدند. تفصیلات در گزارش شیرینجان سفرزاده. با دستور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان جهت نظارت کارها در عملی شوی لایحه‌های سرمایه‌گذاری در شهر کولوب هیئت حکومتی به شهر کولوب تشریف آوردند. وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر کولوب وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیمزاده و رئیس کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی عثمان دولتزاده در یکجایی با رئیس شهر کولوب بختیار نظرزاده نخست با عملی شوی لایحه اداره‌کنی پرتوهای سخت معیشی کولوب آشنا گردیدند. اطلاع داده شد که لایحه مذکور با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب شریکان رشد عملی می شود و در کارهای ساختمانی پرتوگاه قفامانی از مهلت معین گردیده از جانب پودرچیان به نظر می رسد. هیئت کمیسیا به پودرچیان رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدود خورشید خوارزم و جمعیت دارای مسئولیتش محدود الکتروگیدرومنتاژ برای سری وقت و با صفت بلند انجام دادن کارهای ساختمانی دستور دادند.
дар ҳамин рӯз комиссияи мазкур аз рафти амалишавии лоиҳаи обтаъминкунӣ ва коррезии шаҳри Кӯлоб дидан карданд. Дар амалишавии лоиҳа 6 адад ширкати ватанӣ ҷалб карда шуданд. Корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техника ва мутахассисон бо маром идома дорад, вале пудрачиён дар корҳои сохтмонӣ ба кашолкорӣ роҳ доданд. Вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбарони ширкатҳои сохтмонӣ ҷиҳати саривақт ба анҷом расонидани ӯҳдадориҳояшон дастур дод ва қайд намуд, ки муҳлати сохтмон тамдид карда намешавад. Инчунин барои бартараф кардани баъзе камбудиҳо дар амалишавии лоиҳа мутахассисони соҳа ба сохтмончиён маслиҳат доданд. гуфта шуд, ки то анҷоми лоиҳаҳо комиссияи мазкур ва роҳбарияти шаҳр ҳар ҳафта аз рафти корҳо, сифати корҳои сохтмонӣ назорат мебаранд ва аз натиҷаи он ба раҳбарияти олии кишвар гузориш медиҳанд. дар давоми як соли мавриди амал қарор гирифтани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аксар соҳаҳои ҳаёти иқтисодию иҷтимоии мамлакат ба пардохти ғайринақдӣ гузаштанд. аз ҷумла айни ҳол ҳисоббаробаркуниҳо дар ҳамаи муассисаҳои иҷтимоӣ ғайринақдӣ сурат мегирад, ки хеле осону қулай низ ҳаст. дар вилояти Соғд барои ба пуррагӣ гузаштан ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ шароиту имкониятҳои мусоиди техникӣ фароҳам оварда шудааст, иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. бино ба маълумоти муовини мудири филиали рақами 23 корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар вилояти Соғд, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 586 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ аз ҷониби раёсати бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии ҳамаҷониба ёфта, баҳри саривақту дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани амалиётҳо чун дар дигар минтақаҳо дар шаҳру навоҳии вилояти Соғд низ зина ба зина шароити хуби корӣ фароҳам оварда шуд. бо гузашти як сол имрӯз 19 филиал ва зиёда аз 140 марказҳои хизматрасонии бонкӣ бо посттерминалҳо ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шуданд. бояд қайд намуд, ки теъдоди дорандагони кортҳои бонкӣ имрӯз дар вилоят беш аз 574 000 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 142 000 нафар афзудааст. дар ин давра аз ҷониби филиалҳои бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо мақсади тақвият бахшидани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ беш аз 125 000 адад кортҳои фарогир ройгон дастраси аҳолӣ гардонда шуд. яке аз омилҳои асосии рушд додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ин пеш аз ҳама баланд бардоштани маърифати молиявии аҳолӣ мебошад, ки аз ҷониби бонк низ ба ин ҷиҳат таваҷҷӯҳи хоса дода шуд. бо ташаббуси шӯъбаи минтақавии бонки миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, инчунин раёсати Амонатбонк дар чандин шаҳру навоҳии вилоят семинарҳои саводнокии молиявӣ баргузор гардид, ки дар он доираи васеъи аҳолӣ ҷалб карда шуданд, ки дар ин чорабиниҳо филиалҳои мо низ фаъолона ширкат варзиданд. бо мақсади вусъат бахшидани корҳо дар самти гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ аз ҷониби филиалҳои корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар вилояти Соғд таи 7 моҳи соли ҷорӣ корбарии ҷиҳати баланд бардоштани маърифати молиявии мардум ва осон гардондани пардохти ҳама намуди хизматрасониҳо ба таври ғайринақдӣ ҷонлоб карда шуда, сокинон ба таври васеъ аз кортҳои бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк истифода мекунанд. ворид намудани номгӯи хизматрасонии ташкилоту муассисаҳо ба барномаҳои корӣ ба займабарномаи амонатмобайл низ хеле саривақт анҷом дода шуд. имрӯз шумораи посттерминалҳо дар умум 801 ададро ташкил медиҳад, ки аз он 187 ададаш дар муассисаҳои шабакаҳои тақсимоти барқ, 389 адади он дар нуқтаҳои савдои хизматрасонӣ ва муассисаҳои тандурустӣ ҷойгир карда шудааст. инчунин 1142 адад кӯҳарамзҳои бонки миллии Тоҷикистон мавриди истифодаи умум қарор дода шудааст. бояд қайд намуд, ки бо гузаштан ба ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ теъдоди истифодабарандагони зема барномаи амонатмобайл низ ба тадриҷ афзудааст. имрӯз мардум ба таври васеъ аз ин намуди хизматрасониҳои фосилавии бонк васеъ истифода мебаранд. маъмурияти беморхонаи клиникавии вилояти Соғд ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ҷорӣ гардидани пардохти ғайринақдии хизматрасониҳо ҳамкориро бо филиали корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк идома дода, имрӯз дар асоси шартнома корбариро бо дигар бонкҳои ғайридавлатӣ низ роҳандозӣ намудааст. хизматрасони беморхона аз 1 августи 2023 ба қабули маблағҳои ғайринақдӣ гузаронида шудааст. пурра ҳоло дар беморхона ҳамроҳи
якчанд бонкҳо шартнома баста шуда суръатҳисоби асосии беморхона дар банки давлатӣ амонатбанк гузаронида шуда пурра корбари ғайринақдӣ сурат мегирад. дар таваллудхонаи вилояти суғд тибқи нархномаи намуд ва ҳаҷми хидматрасониҳои тиббӣ ба аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои системи давлатии тандурустӣ ки бо фармони якҷоии вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 декабри соли 2018 тасдиқ карда шудааст ба таври ғайринақдӣ гузаронида мешаванд. тибқи маълумоти масъулин дар таваллудхонаи вилоятӣ 8 намуди хидматрасониҳо аз рӯи нархнома тавассути посттерминалҳои амонатбонк, душанбе сити, саноат содиротбонк ва QR-коди ягонаи амонатбонк пардохт карда мешаванд. боду ҳавои нисбатан гарм дар мавсими имсола ба ҳосили фаровони аксар намуди зироатҳои хоҷагии қишлоқ мусоида намуд. ҳамин ҳоло на танҳо бозору дукон ва фурӯшгоҳҳо аз маҳсулоти тару тоза лабрез аст, балки дар шафати роҳҳои автомобилгарди ҳамаи минтақаҳо гӯшаҳои деҳқон таъсис дода шудааст ва аз ин маконҳо ҳамарӯза садҳо тонна маҳсулот ба фурӯш меравад. хоҷа Назрив аз ноҳияи Восе дар ҳамин бора гузориш омода кардааст. این قطعه در دهاتی به نام عبدی‌عوض فی ناحیه وسه در شفت شهرهای دوشنبه کلاب گوشه دهقان یکی از نقطه‌های فروش محصولات‌های کشاورزی در این شهرها از سال 2016 تا این جانب فعالیت دارد. با پیشنهاد جماعت دهات این گوشه را رهبری خواجگی دهقانی مولوی با مقصد از یک دست به فروش برآوردن محصولات‌هایی که در خواجگی استحصال می‌گردد تأسیس داده است. سبزیجات و پالزی و دیگر محصولات‌های از لحاظ اکولوژی تازه در این گوشه دهقان از همان سال تا این جانب سودایش گرم است. کدو را هم همچون محصولات پالزی پرهیزی اینجا دریافت کردن ممکن است. دهقانان گفتند که یک روز پیش از همینجا به قدر 2 تن قسم زیادی آن را مهمانان به خوالینگ بردند. گوشه خالی شده را همین پگاهی با محصولات تازه جمع آورده دهقانان پر کردند. گوشه دهقانی حبیب‌الله از سال 2013 فعالیت کرده ایستاده است. قریب طول 11 سال است که فعالیت کرده ایستاده است. چون که شما شاهد حال هستید در اینجا محصولات کشاورزی و مانند تربوز، کدو، پیاز و کارتوشکا سودا میکنند با نرخ دسترس ارزان‌تر نسبت به ارزان‌تر از بازار ارزان‌تر. خیلی محصولات هم خوجگی رو وارد در اینجا سودا میکنند. با نوریای مینرالی میخریم برای زمین، برای پخته. بسیارتر اینجا درآمد میشود. زمین رو استفاده میبریم، نوریای مینرالی میخریم. کارکرد پخته رو میکنیم. در این گوشه دهقان در سودای سری راهی در قطار محصولات کشاورزی دهقانان فروش ماهی را هم به راه ماندند. این ماهی ها را از حوض کلانی در خواجگی موجود بوده به این حوض آوردند. طبق اطلاع دهقانان این حوض تا 2 تن ماهی را می‌گنجاند. وزن هر یک ماهی از 1.5 تا 3 و 4 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. فعالیت سودای سری راهی که شبانه روزی است و دهقانان در یک روز به قدر 300 کیلو ماهی می‌فروشند. صورت مزه ماهی ناحیه وسه نه تنها در ناحیه بلکه بیرون از آن در کلاب، قراقرم و بیرون از جمهوری در خارج کشور به خطای هم رفته است. خواجگی دهقانی به نام مولوی نزدیک به نقطه سودای سری راهی است. اینجا خواجگی داران زمین را ثمرناک استفاده نموده با پرورش محصولات سبزیجاتی و پالزی مشغول می باشند. همین پگاهی حاصل زمین را جمع‌آوری نموده به گوشه دهقان بردند. در حدود جماعت ما 15 نقطه سری راهی در شهرها از جمله در خواجگی تشکیل کرده شده. این هم باشد با فایده خلق و با فایده خواجگی دهقان می باشد که محصولات خود را سریع و فروخته نسبت به بازار کمی هم باشد ارزان می فروشد. 3 تا اون در شهرهای شکل شما شده در شهرهای دوشنبه کلوب عین حال فعالیت دارند. آینده چی مقصده؟ آینده مقصد که این قلمه خیلی مقصد سوداها را زیادتر تشکیل داده مقصد با فایده خلق یا باشد با فایده جماعت. این گوشه دهقان تمام فصل سال از محصولات تازه خالی نیست و روزهای نزدیک محصولات جمع آورده زمین را دهقانان به اینجا آورده پیشنهاد ساکنان و مهمانان میگردانند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. нашъунамои шолӣ дар хоҷагиҳои шаҳри турсунзода хуб аст. тибқи маълумоти раёсати кишоварзии шаҳр соли гузашта кишоварзон аз ҳар 1 гектар замини шолӣ ба ҳисоби миёна 35 тонна ҳосил гирифта буданд. беҳтар гардидани имкониятҳои бо оби полезӣ таъмин кардани шолизор ба нашъунамои беҳтари зироат мусоидат кардааст ва хоҷагидорон тасмим доранд ки имсол ҳосили бештар ба даст оранд. тафсилот дар гузориши Бахтиёр Қодирзода.
хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри турсунзода ба кишти такрорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда барои зиёд намудани кишти зироат дар заминҳои обӣ алал хусус кишти шолӣ ва зироатҳои дигари хоҷагии қишлоқ дар асоси имконияту шароитҳо ва риояи қоидаҳои агротехникӣ кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти регар 210 адад хоҷагии деҳқонӣ кору фаъолият менамояд. дар таваззуни ҷамоати деҳоти регари шаҳри турсунзода 670 гектар замини корами обӣ, 280 гектар корами лалмӣ мавҷуд буда, дар он ҷо кишти асосии ғалладонагӣ, кишти зироатҳои картошка, пиёз кишт карда мешавад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти регар соли 2024 аз тарафи сокинони хоҷагиҳои деҳқонӣ кишти такрорӣ дар масоҳати 500 гектар кишти такрорӣ гузаронда шуда. хоҷагидорон кӯшиш намуда истоданд ки ҳар ваҷаб замини дар ихтиёр доштаи худро самараноку оқилона истифода намоянд ва ҳосили баланд ба даст оранд то дар таъмини бозори истеъмолии дохилӣ инчунин афзоиши иқтидори содиротии кишвар саҳми босазои худро гузошта бошанд. имрӯзҳо кишоварзони шаҳр баҳри амалӣ намудани сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ баҳри баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ кишти такрориро ба роҳ монда истодаанд. тибқи нақшаи дурномаи кишт соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри турсунзода дар майдони 8951 гектар кишти зироатҳо ба нақша гирифта шуд. кишоварзони шаҳр бошанд кишти зироатҳоро ба майдони 9270 гектар расонинданд ки ин 136% нақшаи иҷрои дурномаи киштро ташкил медиҳад. ба гуфтаи хоҷагидорон фаровонии оби полезӣ, таъмини саривақтии нуриҳои минералӣ ва обу ҳавои мусоиди минтақа ба кишту парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ хусусан шолӣ мусоидат мекунад. хоҷагидорон соли сипаришуда аз 1 гектар шолӣ беш аз 315 тона биринҷи аълосифати нави лазе рӯёнида имсол низ ният доранд ки ҳосили баланд ҷамъоварӣ кунанд. дар ноҳияи рӯдакӣ сар аз заминҳои назди ҳавлигӣ то хоҷагиҳои калони деҳқонӣ замин самаранок истифода мегардад. аз он ки ин ноҳия дар ҷумҳурӣ яке аз калонтарин минтақаҳои аҳолинишин маҳсуб меёбад, заминҳои ҳосилхез низ дар ин минтақа зиёдтар аст ва имконияти парваришу рӯёнидани ҳосили дилхоҳ фарохтар мебошад. наврӯз сафаров аз истифодаи мақсадноки замин дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва қитъаҳои назди ҳавлигии сокинон гузориш медиҳад. ҳамин маҳсулоти полезӣ самараи кишти дуюм аст ки хеле пурбору серҳосил мебошад. аз он ки замину заминдорӣ барои бошандагони ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ таҷрибавӣ нест, шояд яке аз омилҳои фаровонӣ низ ҳамин малакаи кордонии деҳқононаш аст. мо шоҳиди чиниши дуюми маҳсулоти полезии тарбузу ҳандалак будем, аммо кор дар дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ ранги дигар дошт. масалан дар хоҷагии деҳқонии раҳмоналӣ кишти сеюм парвариш ёфта истодааст. ҳамагии майдони ин хоҷагиро 12 гектар замин ташкил медиҳад. баъди картошкаву пиёз ҳосили помидору бодринг ҷамъоварӣ гардида кишти сеюм бо риояи қоидаҳои агротехникӣ вусъат дорад. мо ҳар як гӯшаи заминро самаранок истифода бурда 2 киш 3 киш карда ҳосил мегирем. фарзандам ҳам ёрдам мекунанд. ин дим киш карда ҷои картошкада ана карам, гулкарам, ана турб, шалғам корида зиндагимона ҳамин воситаи ҳамин деҳқонӣ пеш мебарем. ҳазор раҳмат ба ин ҷаноби олӣ ки деҳқононро ҳамаша дастгирӣ кардааст. замин ва деҳқонро ташаккур мегӯям. 2 гектари 80 сотик замин дорам. ҳам самаранок истифода мебарем ҳам заминҳоро. худоро шукр ҳеҷ кам нестем. агарчи замини умумии корами обии ҷамоати деҳоти зайнабобод 750 гектар аст, аз ин 520 гектараш барои кишти такрорӣ пешбинӣ шудааст. то имрӯз дар беш аз 470 гектар кишти такрорӣ гузаронида шуда, зироат нашунамои хуб дорад. яъне аҳли заҳмати ин минтақа заминро ҳамчун василаи хуби пешбурди зиндагӣ дониста, пайваста дар саҳроанд ва саҳмашон дар таъмини бозорҳо бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ назаррас аст. заминдорони ҷамоати деҳоти зайнобод ноҳияи рӯдакӣ аз ҳар як замин рӯёнидани аз 2 то 3 ҳосил ба даст оварда дар заминҳои худ кишти такрорӣ гузаронида истодааст. ҳар як ваҷаби заминро самаранок истифода мебарад ва саҳми худро дар таъмини озуқавории
کشور گذاشته از حاصل غونداشتهشان بر اویلای خود ذخیره نمودند و از آن در بازارهای داخلی ناحیه و بیرون از ناحیه شهر دوشنبه بازارها برآورده برای مردم پیشکش می‌نمایند. از آنکه روزهای نزدیک فصل زرین سال تیرماه ما را در آغوش می‌گیرد، زمینداران این منطقه برای گذراندن کشتی تیرماهی آمادگی می‌بینند. اراده که قوی است، امید دارند با خوب آمدن وضع هوا برای رویانیدن حاصل دلخواه نیز امکانیت دست خواهد داد. از این رو برزگران موافق طلبات اگراری کش را به راه مانده در فراوانی دسترخوان مردم حصه مناسب دارند. 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و اکثر آنها زمین‌های نزد حولیگیشان را ثمراناک استفاده میبرند. از جمله در دهه‌های حدود جماعت دهات پیلدون ناحیه لخش زمین نزد حولیگی منبع اساسی درآمد ساکنان میباشد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. شغل اساسی ساکنان جماعت دهات پیلدون ناحیه لخش کارتوشکا پروری میباشد که این ساحه باعث پیشرفت و آبادانی این منطقه گردیده است. ساکنان این جماعت جهت اجرای دستور سپارشی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید زیاد نمودن میدان‌های کشت کارتوشکا، ثمران استفاده نمودن زمین‌های نزد حولیگی، دست جمعانه زحمت کشیده زمین‌های نزد حولیگی اشون را ثمراناک استفاده برده برای تامین احتیاجات عائله خود در آن همه نمود سبزوات را پرورش می‌نمایند. ساکنان دهه پیلدون میانه جماعت دهات پیلدون سخن‌های جنوب عالی را سرمشق کار خویش نموده. اینا خیلی که شما دیده استودید، من حوالی 15 سوتر زمین عبارت حوالی ما خیلی که شما شاهدین. من کشتی کارتوشکا گذروندیم، پامیدور. خب من با در مابین باغی که این زراعت‌های ما در بین قطارهای باغ‌ها کشیدگیان که باز طلبات زراعتی ما در آب بسیارتر است. ما همیشه با تشکیل کردیم ای دریای سرخوب نساس اینا خیلی که دیده نساس من آب تامین شده است. ساکنان این جماعت در برابر کارتوشکا پروری و باغداری نیز مشغول بوده زمین را منبع اساسی درآمد خانواده خود دانسته همه ساله با کشت و پرورش محصولات کشاورزی حاصل فراوان به دست می‌آورند. ساکنان جماعت دهات پیلدون با استفاده از تکنیک و شرایط مناسب از دریای سرخوب برای تامین نمودن کشت‌های زمین نزد حولیگیشان با واسطه نساس‌های خرد آبیاری را به راه مانده‌اند. اینچنین برای تامین زمین‌های خواجگی دولتی نیهول پروری به نام جناب قمرов از بلندی زیاده از 3000 متر کارکرد آب از سوی ذخیره‌های آب‌های ذخیره‌ای کارها در این سمت برای برطرف کردن نارسایی آب در حدود جماعت کارها با سرعت رفته شدند. ما علاقه طول یک ماه می شود که همه اهلیمون حساب محصولات های حولی خودمون استفاده بردیم. ای کارتوشکا، سبزیش، پامیدورش و خلافور دیگر شد. اما اکنون در حاصل خوبه اینا پخته رسیده است. نصیب باشه یکمی سپتامبر سر کرده در جمعوری خودشی ما سر میکنیم که هم برای ذخیره خواجگی خودمون هم برای باقی مانده برای با دیگر محصولات های خوراکواری استفاده بردن با بازار شهر دوشنبه و دیگر بازارهای جمهوری صادرات میکنیم و با دیگر چیزون حساب همه محصولات خودمون تامین میکنیم. ساکنان جماعت پیلدون ناحیه لخش دستورهای پیشروی معظم ملت را عمیقا درک نموده با اجرای سریع این سپارش مهم در تامین امنیت اوضاع مملکت سهم مناسب میگذارند. امکانیت طبیعی شهر نورک بر رشد ساحه ماهی پروری مساعدت می‌کند. با استفاده از این امکانیت‌ها سال 2023 خواجگی‌های ماهی پروری این شهر 20 از 5 تن ماهی استحصال کردند. این نشان دهنده در 7 ماه سال 2024 به 16 تن رسیده است و خواجگیداران تخمین می‌کنند که تا آخر سال از 25 تن زیادتر ماهی استحصال خواهند کرد. اصول قفسی پرورش گل ماهی با خراجات کم تجربه نو است و صاحبکاران مقصد دارند پرورش ماهی را با این اصول وسیع به راه مانند.
дар шаҳри норак чун дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ба соҳибкорон ва хоҷагидорон ҷиҳати рушди соҳаи моҳипарварӣ шароитҳои мусоидро фароҳам овардааст. аз ҷониби дигар имтиёзҳои дар ин самт аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шуда дар ташкили хоҷагиҳои моҳипарвар ва васеъ намудани ҳавзҳои моҳипарварӣ замина гузошт. давоми солҳои охир истеҳсоли моҳӣ дар шаҳри норак нисбати солҳои пешин афзоиш ёфтааст. рушду нумӯи соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри норак бевосита умуман дар миқёси ҷумҳурӣ зери таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат қарор дорад, зеро дар шаҳри норак дар самти соҳаи кишоварзӣ рушди бо суръати моҳипарварӣ низ ба роҳ монда шудааст. айни замон дар шаҳри норак тибқи ҳисоботҳои омурӣ 14 адад хоҷагиҳои моҳипарварӣ ба қайд гирифта шудааст ва аз он 7 адад кулу ҳавзҳои истеҳсолӣ ташкил карда шудааст. дар 7 адади боқимонда ташкилкунии кулу ҳавзҳо идома дорад. давоми соли 2023 аз ҳисоби хоҷагиҳои зикргарда 25 тонна моҳӣ истеҳсол карда шудааст ва дар 7 моҳи соли 2024 низ ин нишон дод ба наздики 16 тонна расонида шудааст ки эҳтимол аст то ҷанбаҳасти соли 2024 наздик ба 40 тонн расонида шавад. мавриди зикр аст ки дарёи вахш аз шаҳри норак мегузарад ва оби зулоли он ба соҳибкорону кишоварзон дар ташкили ҳавзҳои моҳипарварӣ ва истеҳсоли навъҳои гуногуни моҳӣ мусоидат мекунад. бо истифода аз ин соҳибкорон кӯшиш доранд усулҳои гуногуни парвариши моҳиро бо хароҷоти кам ба роҳ монанд ва дар ин кор муваффақ ҳам гардида истодаанд. дар ҷумҳурии тоҷикистон имкониятҳои васеъи парвариши моҳӣ мавҷуд аст. махсусан дар шаҳри норак соҳибкорон парвариши моҳиро бо усули қафасӣ ба роҳ мондаанд. дар ана ҳамин мавзеъ беш аз 20 000 моҳича парвариш карда мешавад. ин моҳиҳо асосан моҳии гулмоӣ мебошад ки харидорони хеле зиёд дорад. 12.5 тонна моҳии истеҳсол карда худи маҳз аз ҳисоби анами парвариши ҳавзҳои моҳипарварӣ бо усули қафаси сунъӣ мебошад ки парвариши гулмоӣ низ ба роҳ монда шудааст ва дар давоми соли 2024 низ бо ба истифода додан дар майдони 0.3 сотиқи дигар кули моҳипарварӣ бо чунин усули типи замонавӣ ба роҳ монда шудааст ки давоми соли 2024 пурра ба истифода дода мешавад. ба иттилои мудири бахши кишоварзии шаҳри норак айни замон чанд соҳибкори дигар барои ташкили хоҷагиҳои моҳипарварӣ дархост кардаанд ва дар оянда шумораи хоҷагиҳо зиёд ва истеҳсоли моҳӣ афзоиш меёбад. дар ҳамин замина ташкили нуқтаҳои фурӯши моҳӣ ва истироҳатгоҳҳо барои сайёҳон бо пешниҳоди хӯрокҳои гуногун аз моҳӣ дар назар аст. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз шаҳри норак барои барномаи навид. пас аз анҷом додани корҳои таъмирию барқароркунӣ ва рангу оро додани сибхонаҳо ҳар сол дар даҳаи охири моҳи август омӯзгорон машварати августӣ мегузаронанд. ин машварат ба он хотир аст ки дар якҷоягӣ нақшаи таълимии як соли оянда баррасӣ, муҳокима ва қабул карда шавад. дар шаҳри Исфара машварати соҳавии омӯзгорон доир гардид. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатии мо. дар шаҳри Исфара машварати августии омӯзгорон бо намоиши дастаранҷи шогирдони маркази таҳсилоти иловагӣ ки аз ҳунарҳои мардумӣ иборат буда ва ҳамчунин маҳсули эҷодии омӯзгорон ба маъризи тамошо гузоштаанд. ҳамоиши идона бахшида ба оғози соли нави хониш дар қасри фарҳанги шаҳри Исфара баргузор гардид ки дар ҷамъ омад директорони мактабҳо, омӯзгорони пешқадам ва омӯзгорони ҷавон иштирок намуданд. дар шаҳри Исфара айни ҳол 88 муассисаҳои таълимӣ фаъолият менамояд. аз шумораи умумии онҳо 74 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ, аз ҷумла 9 литсей, 1 муассисаи таҳсилоти асосӣ, 2 муассисаи таҳсилоти умумии хусусӣ, 1 мактаб-интернат барои кӯдакони нобино ва биноияшон суст ва 1 хонаи бачагон фаъолият мекунанд. дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 2493 нафар омӯзгорон фаъолият намуда, нисбат ба соли гузашта шумораи омӯзгорон зиёд шудааст. хонандагони шаҳри Исфара дар даври ҷумҳуриявӣ озмунҳои фаннӣ, муассисаҳои таълимӣ иштирок намуда 107 ҷойҳои ифтихориро сазовор гаштанд. дар ин ҷамъ омад муовини раиси шаҳри Исфара баромад намуда тамоми омӯзгорони шаҳрро ба оғози соли нави таҳсил табрик намуда дар ин кори пурмаҳсул ба онҳо барору комёбӣ таманно намуд. сипас дар вазъияти тантанавӣ фаъолон ва собиқадорони соҳа аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Исфара сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.
даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар мамлакат идома дорад. дар даври сеюми ин озмун аз вилояти суғд 1330 нафар иштирок мекунанд. макони баргузории ин даври озмун дар вилоят мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Бустон интихоб шудааст. ба хотири шинос шудан ба шарту шароитҳои фароҳамшуда, ҳамчунин таъмини шафофияти озмун, раиси комиссияи озмунӣ, муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ва роҳбарияти вазорати маориф ва илм аз ин мактаб дидан карданд. бо мақсади огоҳӣ пайдо намудан аз ҷараёни баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ва вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Бустон бо аъзои ҳакамон ва иштирокчиёни озмун вохӯрӣ доир намуданд. меҳмонон аз ҳуҷраи адабиёти кӯдакон ва наврасон ва осори шифоӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назм ва эҷоди наср дидан карда бо иштирокчиёни даври сеюм суҳбат намуда бо падар, модарону омӯзгорони довталабони озмун низ вохӯрданд. зимни вохӯрӣ қайд гардид ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст таҳти назорати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон баргузор гардида барои дар сатҳи зарурӣ доир гардидани он ҳар яке мову шумо масъул ҳастем. меҳмонони олиқадр ба ҳар як номинатсия ворид гардиданд, аз раванди озмун шунос гардиданд. илова бар ин ба ҳамаи аъзои ҳакамон таъкид доштанд ки шаффофиятро зери назорат қатъӣ гиранд ва озмуни мазкур ки бевосита бо сарпарастии пешвои маъзами миллат ташкил ва баргузор мегардад, ҳаматарафа озмун шаффоф гузарад. оиди ин масъала ба аъзои ҳакамон дастуру супоришҳои худро доданд. илова бар ин меҳмонони олиқадр бо падару модарон, бо аҳли иштирокчиён суҳбати озод доштанд. дар раванди озмун оид ба ташкил ва баргузории озмун маслиҳатҳои муфассал, маслиҳатҳои саривақтӣ ва дастуру супоришҳое ки вобаста ба озмун буд ба ҳар як шахсони масъул хосатан ба маорифи вилоят супоришҳои саривақтиро доданд. дар асоси мактуби дастурии раиси комиссияи даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ва ҷадвали тасдиқ намудаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон даври вилоятии озмуни мазкур дар вилояти суғд рӯзҳои 14 то 26 август дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Бустон баргузор хоҳад шуд. барои ҳавасмандии ғолибон тибқи қарори раиси вилояти суғд 643410 сомони маблағ ҷудо карда шуда барои ғолибони ҷои аввал 5000 сомонӣ, ҷои дуввум 3000 сомонӣ ва ҷои сеюм 2000 сомонӣ ҷоизаи пулӣ муқаррар карда шудааст. озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои намоён ва суханвару сухандон ва баланд бардоштани завқи китобхонии насли наврас ки равона гардидааст, имсол яъне дар мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат озмуни мазкур бо як шукӯҳу шавмати тоза, яъне бо сатҳи баланд ташкил ва гузаронда шуда истодааст. ҳар як синфхона бо шиёру овезаҳое ки вобаста ба озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, яъне муҷаҳҳаз гардидааст. албатта ин гувоҳи он аст ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати вилоят бетараф нестанд ва барои дар сатҳи баланд гузаштани озмун ҳаматарафа дастгирӣ, ҳаматарафа раҳнамоӣ ва ҳаматарафа мусоидат менамоянд. тибқи маълумоти масъулини раёсати маорифи вилояти суғд 1330 нафар ба даври сеюм яъне вилоятӣ роҳ дода шуданд ки аз инҳо 970 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ, 112 нафарро донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, 214 нафарро омӯзгорону мураббиён, 57 нафарро намояндагони касбу кори гуногун ташкил медиҳанд. дар асоси дастури раиси комиссияи даври ҷумҳуриявии озмун ҳайати доварон аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд ки ин гурӯҳи донишмандон дар ҳамбастагӣ бо устодон ва омӯзгорони пешқадами видоят ба донишу малакии иштирокдорони озмун баҳогузорӣ хоҳанд кард. даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст то санаи 26 август баргузор гардида ғолибони даври вилоятӣ ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат мегиранд. имсол соли якум аст ки ман аз рӯи номинатсияи эҷоди назм дар даври вилояти озмуни фуруғи субҳи доноӣ иштирок карда истодам. ман дар ҳамаи навъҳои шеърӣ эҷод намудам: рубоӣ, дубайти, ғазал, мухаммас, мусаддас, таркибан, тарҷибан ва дигар жанрҳои шеърӣ. имрӯз озмун хеле шаффофона гузашт ва ман боварӣ дорам ки то дар даври ҷумҳуриявӣ низ садовори ҷойҳои намоён мекардам.
бино ба иттилои раёсати маорифи вилояти суғд барои таъмини шаффофият ва дар сатҳи баланд баргузор намудани даври сеюми озмун ба масъулин дастурҳои мушаххас дода шуда даври аввал дуюм ва вилояти озмун бо корбарии маркази таҳсилоти иловагии раёсати маорифи вилояти суғд ташкил ва гузаронда хоҳад шуд. дар даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри душанбе низ ғолибони марҳилаҳои қаблӣ миёни ҳам нерӯ месанҷанд. ин озмун дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони пойтахт ҷараён дорад ва 450 довталаб аз рӯи номинатсияҳои гуногун донишу маҳорати худро пешниҳоди аъзои ҳакамон мегардонанд. аз рӯзи навбатии баргузории озмун ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. саҳнаи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст барои Мадина Назарова, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе чизи нав аст. чунки ӯ маротибаи аввал аст дар озмун иштирок мекунад, ин ҳам дар марҳилаи сеюми он. аз он ки озмун аст ва майдон аз далер мағлубият низ ӯро роҳафтода намекунад. баръакс барояш энергия доду дар рӯзгораш баромадан ба саҳнаҳои калон низ таҷриба шуд. акнун барои Мадина минбари озмуни мазкур ошно шуд. агарчи имсол то даври шаҳрӣ рақобат дошт, ин барояш дастоварди хуб буд, зеро маротибаи аввал аст ки ӯ дар ин ҷо донишсанҷӣ мекунад. ин ҳам муқобили ҳарифони қавию соҳиб таҷриба дар озмун. баробарӣ, риояи адолат ва шаффофияти озмунро низ Мадина дар симои ҳакамон ба хубӣ дарёфт. соли аввал аст ки дар ин озмун иштирок менамоям ва иштирок кардам ва хатогиҳои худро фаҳмидам ва ҳакамонҳо бениҳоят яъне пурсиши сода, чизе ки аз анамун дохили асарҳои ҷамъ оварда шудае ки мо будан аз амонҷо савол доданд ва бениҳоят одилона буд ва теъдоди асарҳое ки ман мутолиа намудам мувофиқи низомнома камтар буд ва ман кӯшиш мекунам ки ин хатогии худро соли оянда ислоҳ намоям ва бо тайёрӣ пур бо тайёрии комил омада дар ин озмун иштирок намоям. ба маълумоти вазорати маориф ва илм довталабони озмун имсол нисбат ба солҳои қаблӣ зиёдтаранд. ин навбат барои ҳавасмандгардонии онҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои калони пулӣ ҷудо гардидаву беҳтаринҳо қадрдонӣ мегарданд. ҳадаф танҳо якест: баланд бардоштани маънавиёти мардум, устувор гардонидани иртиботи мардум ба китоб ва соҳибдониш гардидани ҷомеа. 15 нафар довталабони тоҷик пас аз супоридани имтиҳони маҳорати актиёрӣ тибқи бурсияҳои агентии федералии Федератсияи Русия оид ба Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба донишкадаи умумирасиягӣ